Pararepo meno peti pene ahuro maunu. Tō ata ti aturir aia pene hata, tea o ahana ni iana. E tai ere te matahiti e toru ahuru maunu te hau o ata. Ua haere maira te ar i o itra era o pa ata, e rave ia yuta. E ua patu i hora ia rama, ia ore roa te taata ia tai te ar i o yuta ia atara. Ua rave maira ata i te ario e te auro no roto i te puer a e roto i te whare o Jehova. E no roto i te whare o te ar i, e ua hapo no atura ia pene hata i te ar i o arama. I parhei i tama te tora, na o atura. E parau whaau ta taua. Mai te prau ato me tuatāne e to ura me tuatāne. Inaha, tera mai te ario e te auro na oi. E haere mai e whaore i te whauwhana o i te ario itra era ia paata. Ia haere e o iara. Ua whaar o maira pene hata i tau ar ira ia ata. E ua tono maira i te wheiara atirau te nuu nana e rave i te mau oire o itra era. E poi hora i ona, e o tana, e o apera maima, e te mau oire vair a maa i na whatari. E i te era paata i te reira, orea era i patu i rama, whaoti ai reita na ohipa. Warat ai atura tau ar ira o ata ia yuta atuara. E warave mai rato i te mau ofai i rama, e te ra au i te ipatuhia e paatara. E warave i hora i te reira, ua patu i hora i a tepa, e ia mitepe. I reira tō hana ni hi ora, hairer amai i te ar ira ia ata, ar ino yuta, e ua prau mai rei iana. No te mea ua ti aturi oe te ar i o aramara, aure te aturi tō atuara ia Jehova. E te yenei, e ora te nuu o te ar i o aramai torimana. E ere anei i te urahi tō tuta e tō rupi, e te pre o oi te rahi, e te whea pua ahoro whenua. No te mea rā ua ti aturi oe ia Jehova, ua tu maira o ie rato i tō rima. Te hi o nei te mata o Jehova i tō te ao at o nei. Ia hor o mai o ia i te eta te whea i te a te a au iana. E praum am ata o i te nana, e te yenei e i tama i ata oi. Riri aera ata i tau ahi ora, e wat ua turei roto i te whare tape ara. No tau a prau nei hoi o ia i riri ai iana, ua hamani ino maira hoi ata i te teipai tau a mauta atara. E inaha, te mau prau nā ata, te mata mua e te no atu i te hopea. Inaha ua papa i hiei ai roto i te puta a te mawar i o iuta, e o itera e rātu ara. E tai era i te toru ahuru mai wau te mataiti i te hau o ata. Ua mai hiei hora tona awai. E ua tupu atura tona mai inia. Aitara o iei imi a Jehova i taua mai no nara. Ti aturi atura rā i te wheiara pa au maira. Ta otoi hora atai o tō nara mo metua. Pohe atura i te piti tā au maho e o te mataiti o tō nara hau. Ua tanui hora rātou iana i roto i tōna iho menema. I hamani hia e ana no nei ho, i te oire o tawita. Ua tui hora rātou iana i ei te vair ara. Ua o ti te wha ihia i te ra au noa noa. E te mono i putuhia i te peua te putura. E au ahirahi i te amai rātou iana. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.